Mashobe. Oh Jesus. Oh hallelujah. Sakona na Mashobe. Oh hallelujah. Jesus. Sasiko no shanja babila batatu. Batele sasiko. Oh Jesus. I sasiko na masana Dios Señor. Thank you Jesus. Kuna mhlabelelo. Ujalo kuhlatshela ubamabuza. Ethi hempini uyisihla ngusethu ungumpheme wokuphephela hempini hempini Bazalwane uNkulunkulu isandla enkulu egameni lika Jesu maseNazaretha alibonge igama lenkosi siyabingelela bazalwane emashobeni egameni lika Jesu haleluya siyabingelela bazalwane abakamanzini bakhona abakamanzini oh haleluya bakhona abakamanzini siyabingelela inhlangano ikhona bakasenhlangano alibonge igama lenkosi siyabingelela bonke abazalwane egameni lika Jesu endaweni yasemashobeni siyabingelela bonke abefundisi egameni lika Jesu haleluya ngingake bazalwane ngibabale bonke egameni lika Jesu amen siyabingelela bazalwane umphathi wombono egameni lika Jesu amen bazalwane
ngithanda igama le movement egameni lika Jesu. Kunomhlabelelo odala ohletshelo libabudoni ngonyama awuthi ngeke kuhlale kunje. Alibonga igama lenkosi. Sisendleleni babumabuza izolo ngeke ngawuhlabelela ngenhliziyo. Kithi ngeke kuhlale kunje. Kithi ngeke kuhlale kunje. Kithi ho ha. Kanikosi izwi. Kithi ho ha. Sisendleleni egameni lika Jesu. Asho ngihlika ngokuhlabelela kancane egameni lika Jesu. Amen. Basalweni ngaleli thuba nje kama ngosibonelwa kwaShangi ngapha entabeni zaseThekwini. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Ngilapha eMlazi. Hallelujah. La kucela khona Oliver kakhulu. Alibonga igama lenkosi. Nami ngelinye ilanga inkosi sangisiza ngathola uJesu. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Ukuba uJesu angimazi ngaba ngikho la. Alibonga igama lenkosi. Ukuba ngazani nale ndoda ngaba ngikho la. Alibonga igama lenkosi. Sishayele bazalwane inkosi amakhosi izandla. Igama likaJesu. Sizocela nje bazalwane siphakameni sidedela umphathi ombono egameni lika Jesu. Simshayele bazalwane izandla ezinkulu. Babuza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Egameni lika Jesu. Ayibonge inkosi bazalwane. Ngifuna ukuqala kahle ngoba into yami isuke bese isheshe ikhaceka letulo.
ngake ndithi into letimcoka. Ayibonge inkosi. Bazalwane ngiyakholwa Jesu ngiyamthanda. Uyinkosi empilweni yami. Asizizwe ngikela ukusa. Amen. Lethi solo. Sobe befikile abangani kufuna basengedele emaglobe la sengibathe ngiyashaya. Cela ngibongibukela bona la ngaphandle bazalwane. Makhaya. Ukhathele. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Bengithi ke bazalwane uNkulunkulu muhle ngesikhathi tonke. Bengingacabanga ukuthi leli thende litawugcwala ngesizathu salemvula. Kodwa njalo ngibona sekugcwele emuva. Ayibonge inkosi. Andike labanye baseda bazalwane. Ngicela bazalwane ukuthi ngingakaqali ngicela ngi-acknowledge ema-invited guest ethu that asikhona namhla ebusuku egameni likaJesu. Ukhona umprofeti Maphalala phakathi kwethu. Siyamukela umprofeti. Noma ke wasithatha lona bazalwane singamadi. Wavele walungelela lihambo lethu wahamba nathi. uNkulunkulu wasiyakhuluma ukuthi kufuneka ukuthi atokhuluma phakathi kwethu. Ayibonge inkosi. Acknowledge umpostoli Mabuza phakathi kwethu. Amusha ngikhuluma kahle ngikhuluma emashobeni enzaweni yakithi. Nawubuya ngizokhuluma ngawe. Acknowledge umpostoli umfundisi Mtuma lobuya ePhongolo. Buya empangeni lo. Lobuya ePhongolo ngilobeka khona itolo. Ngishito ngathi ngiyashintshelela boMtuma. Indoda esifukuza nayo. Sihle sicabana. Setsisana. Enze futhi spirit. Engikuthanza ngayo ukuthi iyayithanda inkosi. Siyabonga mfo ukuthi usihloniphe ube khona phakathi kwethu. Ngicela ku-acknowledge umfundisi Babedlamini, my spiritual father labanginiketa yena. Ukhona mkhulu ngathi akekho lamuhla. Ngithi ngidawukhuluma ngaye ukuthi hayi ukuthi siyamecelela ngoba labanye bangaze bacabange ukuthi kusho ukuthi nendashoshomane nalo umfundisi wakadlamini. Cha bazalwana sendishoshomane. Wathi naye siyahamba siyolusa ibandla lasevula amehlo. So ke ngiko ke angibabwami. Ayibonge inkosi enkosini. Liphi ibandla lasevula amehlo? Haleluya. Lengikuthanza ngelibandla lasevula amehlo ukuthi abanye amadimoni impisa semthandazeli siwaxosha ngegama laJesu. Engikuthanza ngelibandla lasevula amehlo ukuthi li responsive. Ngiyangiva bazalwane. Angathi ukuthi ngeSiswati ngingathini but li responsive liya nawukhuluma liyaphendula liyeva. Awuthi na ukhuluma lisime likubuke ukuthi ungubani wena. Icala likusinge kanje. Siyabonga bazalwane. Simukele bandla kakhulu. Mina vela ngisiwa khona. Sengiyanemukela nje. Cela kubona bandla kakhulu. Niyababona. Siyayibonga inkosi bazalwane. Ngicela bazalwane phakathi kwethu ku-acknowledge bukhona be-MP yethu phakathi kwethu. Bazalwane ema-MP ayalahleka angakhethwa. Ahambe wakha indlu le kuMhlambeni eceleni kwasedolobheni.
but siyabonga Nkosi ukuthi uhlale lamashobeni futhi ungayekeli uhlala lamashobeni noma soy minister uqhubeke uhlale lamashobeni. Phela ngiyakhuluma futhi uNkulunkulu ungisithile into lengikhuluma kuyenteka. Nangabe nje namhla ukhona into loyifuna ubuye utokhuluma nayo. Awuba right. Amen. Ngicela bazalwane ku-acknowledge babe wami namake phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu bomabuza ukuthi phakathi kwethu. Sebazalwane lomunye umfundisi sekuthi akekho bhuti makhaya kani ngifuna acknowledge kahle. Akhona uthi bazalwane lomunye umfundisi bantu belibandla bangakulahla emhlabeni akuthanze nayo ministry isashisa isetinto tisahamba kodwa abantu bemndeni bema nawe ngisho sekwehla libhokisi beme balibuke izinto yohlala phansi. So uNkulunkulu ngiyambonga bazalwane ukuthi ifamily yakithi iyayidla into uNkulunkulu ayibeke kimi. Ayibonga inkosi and akweci kuyo kufika ngisho kubhatali ukuthi bayidle into uNkulunkulu ayibeke kimi. So namuhla babe namake ngiyan-acknowledge ukuthi nihambe nami eluhambeni. Ayibongwe inkosi. Ngicela ku-acknowledge my young boy lapha lodlala i-keyboard lamuhla. Ithulise abantwana ntova kahle isitori sethu naye. Sakambingelele kumbingelele. This boy ngimthola ka-TikTok udlala letinto leti. Ngiyamkhulumisa uyangiphendula. Sengithi kuye ke awungisendele phela mfana wami into yami yekuthandaza. Mina ngithandaza bazalwane kungakhali lutho. Yeah. Mina ngilingisasa ngoma sibhuli kungakhali isigubhu. Funa kukhale isigubhu bese liyavuka lina kunjani. So mina njalo vele. Yeah. Uyangisendela lo mfana. Ithi into yami nakangisendela angimsendele 250 ngimuphe. Ngiyamsendela ngiyamupha. Sesiyaxoxa mfana wami. Ngiyangitshela ukuthi hey mina babe ubuye emelo lo mfana. And bazalwane nangikhuluma naye athi kimi mfundisi ngithi passport ngithi ngiyakusendela imali mfana wami hambe uyobona ipassport. Ngimsendele ngisuke ngithule kanti sobona iposter lo ku social media ambude mfundisi siyanini eSwatini ka ithi mina passport athi ngiyayenda mfundisi tawulunga ngimsendele imali ahambe ipassport. Uyathi ke bazalwane ukuthi into lehluka kakhulu yini lo mfana uma kufanele ede he is very young 16 years if I'm not mistaken. Uma kufanele ede bathi batali bakhe sicela ukuphekeletela uhlangane nemfundisi ePitridiv. Funeka ke ngibese ngiyabethela ke angithi bazalwane. Amen. Sikhulume ngithi ke mina mfana wami ngoba udlala ingubhu akhe la keyboard lawa. Athi yena uta ngithi ingubhu yakhe. Ngithi mina no utana yenye keyboard ngoba ngelisondo I mean ngemgcibelo cabanga ukuthi kutawufuna bese sowungena ekhumbini sobuyele emuva ngoba kutangidurela. Bathi angifonele athi bathi bomake nababe bathi angiphekeletela bete nami eSwatini. Angibathi ngisengakababoni ngiyabacela basukume lapho bakhona khona.
bakuphi batali praise awubalanza ngiyacela ubalanze bhuti into bazalwane yaNkulunkulu i-attract abantu baNkulunkulu into yeluhambo i-attract abantu beluhambo uma ngabe abantu bakudedela ungakhathateki ngabo abasibo belihambo into yeluhambo lwakho itawu-attract abantu belihambo lwakho yibo labatawuhamba nawo futhi ngeke baze bakuyekele batawukuthi lapho uwakhona siyawuwa nawo nawo wawuphelelwa ngemandla bafike bakuvusa amuhla ngifuna ivuka ngomoya ngifuna ukukhuluma kahle ngikhona ukuthi ngikhulume yonke lento ngisenzaweni yakithi namhla ngisemashobeni ngicela ku-acknowledge umfundisi wami in absentia babesingwayo ubambekile sinemthandazo ngalesihlanu eThawu so kubhizi kuyaphithitela thina bazalwane siyathandaza thina nakulento lekufuna ukuthi icatshe ngayo nje kuthandaza niyekele phambili ukucatsha ngezinto lezingenamsebenzi catshe nje ukuthi mina ngiyahlala naNkulunkulu hlale nje sixoxe naye sixoxe ngimtshele inkinga yami angiphenye ngimtshele ukuthi ngiphenyisise Nkosi phenyisise so-ke sinalo mthandazo futhi ngalesihlanu sinemthandazo la eliphongolo wamntungwa lobeka la asathi ukuthi kutawukwendeka kanjani so-ke bazalwane baseta labadali balo mfana wami ngiyambonga uNkulunkulu ngawo uNkulunkulu akwendele kahle Tolo beka ku live ka Facebook wangitshela wathi mfundisi bengikhonza nani itolo uNkulunkulu akwendele kahle mfana wami usakhula usashaya leto tinsimbi ungabe ukuthi shaya kodwa ufanane na David lithi iBhayibheli David ebethi nakatsinza tinsimbi kubaleke emadimoni kulomnye mkhulu ungatesabi futhi ngoba uNkulunkulu ukubidele lapha ngicela umfundisi lapha abuye ngalaba abafundisi bazalwane nabakhona ngiyacela ukuthi babuye ba-occupy space bahlale nje la babedudana ngoba phela sibamemile bazalwane bese-ke bazalwane ngifuna acknowledge nedake ekholana manje umnakethu Dasip nasiyasitulo umfundisi uyathi ukuthi bazalwane ngikhuluma naye ngimsukela lapha ekhaya ngithi yathi sitawuba nenkonzo nethi ngithi stage sekuma uthi ufuna sibe kanjani ngiyamtshela last week uyangifonela uthi yebhuti indzaba yakho ye stage isengiyo yini ngithi mina isengiyo bhuti uthi ngiyakulungisela ningene bazalwane nibuye la ngendasi ngiyacela boma kwa praise babuye batohlala la eceleni kwamama uyathi ukuthi bazalwane into yebantu bakithi bakamabuza iyamhlula kukhona kona kushayisana ngoba emindenini vele kukhona lokho kodwa nje into yebantu bakithi yes ngiyacela ukuthi ngibahlalise lapho inendo ngiyacela abantu bami ukuthi ngishifte nje ningene lapha bangene labazalwane labahamba nabo bangene la hayi ukuthi ngiyaneya abantu bami but nje kufuneka ukuthi bahlale la make dludlu la kambe labantwana ba ayibongwe inkosi bazalwane siyanemukela angathi ukuthi ngithini kodwa nje ngifuna ukukhuluma ligama lelithi uNkulunkulu lesimthandazayo ngiyamcela ukuthi anendele kahle nangumnakethu umbuye bhuti uhlale la eceleni kwa noma ngahlala la eceleni kwababe la
Amen. Nibuye nje bazalwane labadzala ngicela ukuthi bangene basonzele bese bakhona lo ngifunela umnakethu uMakhaya noma ungalikhipha ku live lena sisikwanyana ngoba sisasetha kube khona